Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutin da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodwan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y timaturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagitikan kantaam. Amok mo't analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak.
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung arte pa kanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunanin nanang agsingsingpet ka. Dayuat inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
champion tayo! Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat ti mga abak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, adoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka amang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak mat maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh.
Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di mat ama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adakos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Ni Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak idyay kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, insan. Ngamyawid kun ti anak ko.
Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abas tuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon,
Nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan laday ta? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagaduwa kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Ti tao. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Ay, uray jak umunagay. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manen ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang. Nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Manuti bayadan ni Jake aya tatang. Kat itid mo aminen aswildaw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ay na, gananos ka anak ko Taumadanin ti pa nagturpos jay aden. Inton makaturpos, tulungan na kan tumay. Agiskwila kan tumay. Ay na, saan nyo na panunutan da tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay aden. Itultuloy mo ti kinasaya at mau Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, Mylene. Awan pa'y maramraman na masweldom kas babaunain. Okay laang anti, tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw mamang ituloy iti panagadalmaw. Nutulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak anti, angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di nakliplipatan hinto nagsweldo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to ti pangtanak iti umuna asweldo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabaeng nga giskwila nga uray 30 taon mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Sana balay, ta nakaadal mo tanya kabsat mau. Ken awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumay ti bus-busan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas?
Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang, Agabrod ka lang ngayon. Tadakdakkel pa'y ti sweldo may abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat ti abroad, apag katulungan. kaslan tsak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka tasaanay. $1 ti sweldo no agabrod ka. Tatang, Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramiden tayo. Tapno maka-abroad ka. kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatana katurpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguro, kabagays? Ay na, kabagis, di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi daytoy. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't aminan, ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin kan ni Mylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na sweldo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo ta si ka tinang padakkel ken ni Maylay? Si kaya tinang pakpakan ken kuha na. Ala, jak agsaon kabagays. Lipata maun tinaibagak. Adtoy ti kwartam, manang Maylin. Ano sam day ta sa nga gasot na pesos? Pasensya ka na, taday talat nabati ni ti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo i-abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pa ti kukum ngay manang. Rugya mo na ti agipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na ka ano agabroad ka manang. Jake, Dakdakkel to ti sweldo mangam siya no kaskasano manang. awan pa'y mo't ngarod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, jay pagut-utanga. Inakala na, inton bigat, tayo utanga ka kwarta, para iti panag-abroad mo, Maylene. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin bus-busan manang. Tatang, kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Ay, kabaalam. Apay kidi na saan? Jak mat amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da kamay. Ag-training kayo, Maylene. Tatang, Ala, agsagana ka. Tarugyamon ta agipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko, kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Madanaganak paikit din. Makasangit kamaya dayo iti pamilyak. Panawak da tatang kanti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylene. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta no agsweldo ka, Ipawit mo adagaws, tagor uray tay babayadan tayaw. Wain, Uwan, tatang. ipawit mo ki di amin na sweldaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor na, parakin ka. Apay ngay mawag ka, Maylene. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Apay nga rin ngay mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahom-homsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylene. Adar aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak.
Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakarugi nga agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itad ti amok. Rumbang laing. Tanay, dumakkel ti porsyento na. No saan na mabayadan adagos. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbag man, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano sak Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang mau, wano ti kabsat mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Naala, agan-anad ka ditawan. Di mo baybay anti salun at mo kaanakan. Masapul napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka mo't ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sigay ka anakan. Agan-anad ka kanayon dita Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawat akbay nga rodayan, no, adda kwarta, tatang. Pangit-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti swildom, tatang. Nay, bosan. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isong ay kandak man mait. Atoy, siya nga ribaw. Ayos! Mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kit rabiin. Saan pa yan alpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, tatang. Hello, Maylin. Tangay nabayada kung ti utang tayaw. Balay mo't tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin a sweldaw. Padakkelin tayo, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw, day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayaw. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkelan nyo ti balayo kabagays. Wen man, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingpot ni Maylin at tumultulong kada kayaw. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanyak. Nujak inampawn, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ga dimmakal. Iso nga itatad dan trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagays. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagays. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan maibagbaga ni Manang Maylin into nagamid. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wain, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang nagbakasyon? Ay, uwi na niya. Sige, taibagak taw, inton umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sana balay. Nakasipte, ti kwartam, anak kaw. Dan pakakit kita malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay, kauwan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wain, isong agparti kamin to iti uray dwa babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay, saan nga umdas ti may sa baboy, tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dwa.
Tapnusan na matukol ti aklaw. Kababain ti agayab-ayab, nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy, ha? Maylain, wine? Wen, tatang. Masapul alapas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapa ak nga agririing. Ngam kaslasaan amalmalpas ti trabaho. Ano sak ti trabaho dito'y kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na ito nga aramidak. Barang mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampo naklaang. Dakkelat ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa ikit din. Ang jak basta makapangan dito eh. Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylain. Ha? Akatuan tatang? Mangipawit kanto iti magastaws, wine? Manungay tatang? Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isaya, no da pakakitkitaan iti suldaw, manakaw. Tapno sana masayang ti pagbambanugam di tabrawd. Uwan tatang, mangipaw itak to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Iyagyuk iti kwarta, tay gatang ko iti motorsiklo. Ha! May mayat ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no da papanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makamaw. Hello, Maylain. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Wan anti, tama kumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masangot ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayat latamot. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't kwa sorpresaan da tatang, anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan ka iti airport. Uray awan mangsukon kanya kon, anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang, anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Maylain. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Maylain? Addakan? Uwan, tatang, nagawid akon. Apay adi mo imbagbaga ti panagawid mo. Uwan, atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid kagaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Taado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay si Marunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cutie style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito Daytoy ka di aday iti tanga? Saan manang? Silid ko dayta. Ha? Ayan ti silid ko ngay. Ay, wano diti bangir. Silid ni tatang dayta, manang. Ha? Aday jay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka, tapno makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni,
Nagbasit mo ti pinaarami diyo asilid ko, Jake. Ni, ket isumot lang na kay batugan tin pawpawid mo a kwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patakder to'y balay, manang. Saan? Siyak ti ad-adda naggastos ditoy. Ad-ado nga amang ti kwartak ang nagastos ditoy. Ngamsi ka. Anya? Ni... Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. Ha? Ulitag manang ha. Ad-ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalusak to silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit dito eh. Awampay kama dito eh. Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin dagito eh. Nay! Apay nga irwar mo da kita, may line. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tadi talaan ti mabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng da kita. Nagsweldo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anyamot ti kastoy. Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminain may line. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo nonya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni Manang Maylin. Heh! Awan pa'y ganas, mate. Sige, maturugak mo tayo. Anyan. Kaslaawan man ang patag ko kada tatang. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylene. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak namin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti unag. Ay, kinapudno na, Maylene. Adda ugaali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmukang kwa na. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw kunday takan ni tatang. Ngam inawawat ko lata. Tamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan ure kasano, impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam, saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat ammo damat nga impawit ko amin na swildok kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti, ngam kasdi ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan, no anya ti kayat da nga aramidan. Lako kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ilako kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkalagatan. Katawan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mau. Insugal mo manay, kasta kaday? Damagan niyo pa lang. Basta ilako tayo iti balay. Tay sulangan tayo mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siyak ti masunod, tatang. Uray niya't araramiday. Jak umanugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yung tumod lang kanyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam urayam amatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y maawatan mat. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pagyanan tayo nga raw no ilakaw maun, alaman? Basta man, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo no saan? Ditagan! Kabagay,
Dito yak man pa'y labalayaw. Ay, Apay, anyat na pasamak di matam. dinanog di ka anak ham kabagis. Ha? Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid iji balay. Dito yak bitin nga agnag. Kabagis, pangasi ma. Nalala, katwanan Awam mo tagi parait no agnag kayong dito'y balay. Jak lain pagarop. Akabailan nak akabilan ni Jake kabagis. Kapulang itisan ni kwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Adan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papilis ti daga. Taila ko tayo ti balay. Ay, saan mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal, tatang. Urahin da kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ha, ay, umay ditoy ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutin na? Dooray pagkaykay sa andak. Awan ka batang ka? Partakak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumbangon. Kit agturungan iti bangir ang kalsada. Kabagis, ni Jake, naatalan, intaray tayo ospital. Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang itibangir a kalsada. Eksaktumot nga na masabat na alugan. Auntie, tatang, awanan, natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti impakpakitakin ka iti kalabais. Tatang, Aklunag. Inlidlid ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Umjak laim pagarop. May turin na gaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Kat agyamanak, no maipatagdaklat nga uray awan kwarta ka maitid ko kada kayo. Wayne, ikarik, saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabas. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Nambayan nyo, agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nadan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, ng busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko, Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Ngarod, Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa ngaili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay.
Manaktakaw na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na ma. Wano pa kaya sawam to. Panunutam, ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasaway ti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Isa sana tilak aklunam dita ha. Kita am tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka. Kuha manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea, apay ngay naknakamam jadem. Bayam ngay so tiyagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Nga mawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay si kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso, ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Aginanak kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, subrag ka. Umay ka. Agya manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada di tarwar, Mario. Un manang, kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina daytan niya. Una, nasurok ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam, anyat kayat mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang? Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko di nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita? Nuang ti service na? Dinto ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo ti service na, tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. Anwam ta kinagagat, no awan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na, tatang. Iso, tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sa nga anak ko naman. Ay, depende. Ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana? Narigat ma no diktaran ta dya manakaw. Ay na, masapula diktaran niyo
Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario ti aklunam. Dakas ka kanyak maipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko, kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tan nalawat ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklunam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kuana. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram ken kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayak ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti di mo ay ayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, busy ak pa yung amin ita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Ti ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali apaka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko di balay. Akat mabalin latamit Mario. Total agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga anan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takasta ti kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa nanto. Ha? Imbagak matan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod ti manaw ti babaunan dito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tayo manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario,
Agriin kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko namang ur-ura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka pa eh. Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala, inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin na ya. Tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na iti kalman, tata. Ay, sige man nga ron barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpurdiya dito lugar tayaw. Numabalin. Jack ngamin kaya ti mabakante. Tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ah? Ay kat. Para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige ha. Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi namat amu asukayan anak kaw. Sana bali at da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Ah, Mangtad kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. ay paabangan na. Awang mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangtad kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amo ti gayam ko, nanang. Anya? Ay na. Nalawa dagaday dyan, nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day dyan, nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagas mikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay. Katawan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot. At dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida. Siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso anasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, anadam garot ti bagi manak kaw. Di ka o nagbambandaw. Tanay, masikog ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko akwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tiyagbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak ngagtrabaho iti daga. Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga binin, Barok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa'y. Tainak pa'y di uma. Sige lang, Barok. Ay, naggagat dahi ta, Baraw. Awan ngagpay sudagan na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpurdiya. Kanadap abangan na daga. Kat isuitaan ti pag-apitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mo la serbina.
Anak ko, ananum jado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, no bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na. Di kan mangnamnamakan kwa na, anak ko. Agsapsapo lagi ti bayar ti daga Rico. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwarta Rico. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadimot mangmangtad iti bingay ko dayjay manang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wan Rico, iso nga ilako ko. Gatanga mon. Ay, sayang. Nood ako makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da dya atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoray siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta? Mabayag nga umado ti kwarta dita. Ne, apay nga asublatom ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mat nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mat ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay matan. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka dayta Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Baybay amon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti pa nagapami. Sige, inta nga ron makitangdan nga agraw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatin nagpatpatayan day ja Rico ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso nagaramanan kan ka, wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manjak, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, Nay, apay ngay. Anyat pagbainan naman Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samat, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na.
Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman. Narigat mo ta, no ipilit ko tibagik iti tao, asaan mo ta mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sika ti love na. Sika kuma ti pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Ah, Nawaya man ng kabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday, chay. Kwa, andamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipashare ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay, di na bainan ka, Andrea. Tatang, Dayta ka nga main. Sikat tinang irobo, iti kabsat mau. ha, Pinilit mo na asawa ka ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di na nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem, kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adim ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya, anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarik. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot day takabsat mo. O basta dikdik taramlatan. Adamit bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit day ta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, tatang. Di tay pasisirap iti silang tipirak, no pa kay sagmakan mo tipat patag tayo iti biyag. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo.